Halo guys, jangan lupa subscribe. Siang dahu begitu sada ende tarsongon na mangandung inang mangandung ya parjalang ibor nginay tangis tanlungan lu ngun inang dijual mulan kinang turu rasilindu disidopai mahon inang dana lambok malilu masai hasit jeladangul macai persut jeladangul doan dungi begeon inang dirusuhi dibolai ate di bagasan hinai laun amang dainang nalao mau mulakinang datur rasilindu asa girahui dainang dalam bok malilu undulawinang pualon jongjong awinang naso sombopon matarainang soratar podom binani sidang ohon dainang dibahen out marhabung-habung out tarsongon lali habangau dainang tokino dope alau habang mana pula kadolok rura inang nalaho mau habang daturu rasilindu asa girahui dainang dana lambok malilu masai hasit jeladangol mesai pursuk jeladangol doan dui begeon inang dirusuhi dibolai ante di bagasan inalaun amang dainang nalaho mau mulakinang datur rasilindu asa girahui dainang dana lambok malilu undulawinang pualon jongjong awinang naso sembopon matarainang soratar podom binani sidang olon dainang dibahen di out marhabung-habung mau tersongon lali abangau dainang tokino dope aulau habang mana puli dolok rura dainang turasilindu asa girahui dainang nalambok malilu nalaho mau habang inang daturu rasilindu asa girahui dainang
lambok malilu. Jangan lupa subscribe and like and share. Thank you guys. Jangan lupa untuk follow IG ku juga ya. Terima kasih.